Zwolen heddiw yma. Fory Bratislava. Vienna, Budapest, Sean Sebon. Y fenyw, oedd y llawn dop neithio. A, dyma ni. Yr hotel. Bob tro dwi'n dod i gig, gweithio ydy, os yna byth carpad, mae'n tebyg yn mynd i sleidio dros y lle, so dwi'n gorfod trwylio hanner awr cyntaf ar noson yn chwilio am garpad. Iachti, practicable. Iachti, practicable. Siwr iawn os dwi'n practicable mewn carped neu rostrum. Dwi'n rot o focus yn gwylio. Dwi wedi bod reit surprised os di dys ddim problems o gwbl. Mae nhw'n gwneud pethau da yn y trach na just syrfio nŵdl gaws. Nhw'n ffrio fel mewn batter of resources i, ti'n gwybod? Mae'r ffilms yna, yna. Hwna, Lisa Cyrraedd. I've been saying practicable and then thinking I think it's a carpet. It's correct. First visit. Oh, what gig? I don't know nothing about no gig. Let me see now. There is a building there, but I don't know. This is gig. Yes, gig with groups, yes? Over there maybe. Un o'r pethau fel hwnna. Ar ôl gorffan y whisky, de. Botel cyfa whisky di mynd â chdi hefyd. 2 botel cyfa o champagne. Grape and grain. Champagne is grape, ne? Dyn nhw'n mixio. A wan, i frecwast, scrambled eggs oer. Efo hangover. Healthy living. Barod, first one off. Okay.